Mulai pi baros ka thup khubor jungi ke Bosco Media Network. Kimat ki pakong san mentaka sngi kilong. Penkut ka High Court ya ka mukot duma uba te bor pathau. Ki kular terekam jung uba kersoi bor pertu. Dakasnam ais no bha ki court ka HNYF. Ban pha biang ya uba sammen se secretariat ong uba prestu. Kementai ne phaj ki khubor ki bakham ya. Kayeng kasari Meghalaya High Court hakasipau tarik urampang kalapan kutno eka mukot duma persya ukertong ke NPP na maulai uba tebor lang pathau. Hadirin balayo ya karai na kayeng bishar uba tebor ulalet ban pentep seka returning officer hakakhat lai tarik urampang. Uba tebor pathau ulaya thu bakane kedeka mukot duma halor ke Employee Provident Fund jo kinong trei hakatuka por ba udang penyat ya kawe ka agency hakaba ula pentep ru baya kane ka kam ladap ban penbet no hausnam arhajar khatphra. Henry namal bakane ka mukot duma kalapoi sya kayeng bishar haban up ya ka hukum bat karai bakhaddo jo kayeng bishar kabala penkut no ya kane ka mukot duma hakasipau tarik urampang. Uba tebor ulaya thu baka jinglet ban pentip seki bor penyat election halor ka jingbam dan mukot duma shu kalong hadin baki kendon ke Election Commission of India kila batha eki seng san perthai ban penpendapat ba yaki kertong ki badon mukot duma. Kani ka jing pentip mardor seki bor penyat election kalong ba kipat ba kentip baka yeng bishar kelapan wai no ya kani ka mukot duma bat ba ula khuit par na baro ki jing sya kenno. Hakane ka step pemerintah kau ngai penpau di semua iblay. Jiwan ni kendu jungi ke aru kolong ba keletip ke parti jungi kat kum kecik tha jung ke Supreme Court. Ya ki kandidat ki badan ke mukadama ya apan pentip kepada ka ruling di Supreme Court. Teklai hak tiki tayo beladap no adin ka suaban file nomination. Nakaliang ke parti kalau declare ya ki kandidat jung ke NPP. Badan ya ka mukadama te hadin jo kata nakaliang jong nga skwa pentip fini ka por ka jingwan jong nga skarum ta kalau pentip ba skopuram ya ka High Court kaying bisa dan buram ka High Court ya ka bakal penkut ini kes ka jong nga menak ni skotrik pementang ngamdan kes dan ngamdan mukadama su persya ya ban ngawan pentip ya karu banga ngamdan mukadama persya kumbala declare nengko pemerintah kasi ngelayo pedip ba menakani ka skotrik yung benai ka High Court ka yung sabdan belum kala pelat yang anak ni kes. Ukertong kakam Meghalaya na North Shillong Maukar constituency ba kersoi pertu haka khatlai teri urampang ula pelat yaki manifesto lani ki matrekam lada usajit kumu MLA haka ni ke election arhajar arphulai. Kipat ba ka North Shillong constituency na do ba kisyong dukan kisamla puli ki start hakiliang ba pher kila ai jingmut ban pentrekam mi kini jing thmu na ka banta ka jingbit jingbiang jongki ka opesu MLA kan hap haka RTI Act khnang ba kipat ba kintip ban wat ki jingdon kam an amshem tulop tat hadu ba ka sarkar kan penrung ya ka dor ki nong bala haka wage board lada usitom unlech sumar hospital sarkar anam tre shong kali saw an pentrekam hok ya ka MLA scheme ka ba san klur shisnam an thaw ka social audit committee ban bishar ki MLA scheme ya ki scheme an pentrekam hadir ka jingmenjur ki pat ba ka office MLA kan yasha liang ya nuru thaw da ka community learning center na do class 1 hadu 8 bar class 8 hadu 12 bar one ra da ka skill training ban wanra daki community rehabilitation center bapenyat daka sarkar ban play kilat aikam aijam lengba ki skill training gikna nang bagila ban penyaji maki ya ki kam ki jam agni ke Jylla ke nang ta kumu MLA na danga sajit katuga scheme ka baydai ka jingbalashi spasi ka baydai tang yegi rural area ngin persyang ban wanra ba kandanru ka urban employment guarantee scheme ka ba shispa teligi sniya ke shisnam ki longyeng gi badok ki khon na ki longyeng gi badok kim dei ban dokam kata gade ka dei bat ayo kam yo jam nang ta
hoi ke government sector kalau duna ban provide lani ban thau kam hendrei ngin pen be ru ya ka thung kam thung jam ha ka sarkar nomor ba hagi tnan tri kam sarkar nga shem ya kata hagi ni arpo tli gisna ma gajinya leti gi jonga baga dan ka systemic failure ha ka thung kam thung jam lagalong hagi DSC bat hagi MPSC kata ngin ha ban pen be abang i ong ban ni khun persya ya ka corruption kadai ban sedang na ka office jong MLA kabamot ba ka office jong MLA kadai ban pintre kam hok ya kata ka MLA skip kaba MLA ne ka MLA ki yo arklur point sanak point sanklur ha ka sisnam nin penan kam hok ya kata namar ka jing batai shai jong ka scheme ru ka long kum tai ba kam dei ka pisa jong MLA simat kadai ka pisa jong pat ngan penan kam hok ya kata nang ta kumno bade ban bodin ya ka jing trekam jong MLA ha ka bay dei ba ka jing trekam ya ka scheme ka office jong MLA kan thau ya ka social audit committee apo ka constituency ka mot bakan monitor ya ka jing trekam ya ka scheme but anamla ban trekam ya ka scheme lemda minjur di pajba ka dei ban dan swa ka jing lang pajba banya perkhat ki ki scheme ki bokongsan hagi snong bat penangkap Kita khot jangka nyautrap National Youth Front HNYF Maulai Circle haka khatlai tari urampang kala penlong daka blood donation camp banno senyang syaka imlang kasalang syaka Pasture Institute Regional Blood Bank Shillong yakani ka program la penlong ha Maulai Nongkwar Basic School haka jingdan lang ka Dr. C Botna in charge Pasture Institute bat kinos ka Dr. Botna kalayaro ya ka jingkluit ban sim ki de khot jang kanika seng ki bala perkhat jinga ya ka jingdan kam jo ki ba bon ki nong pang ha kanika nong ba kala pen sluru ya ki bandang ya ile ya kum kini ki kamba bha ha ki por bandang wan ilenti ARM ki ban ice nam klam da don ka jing sil klam expect e bangin ai ya phi na in na kalyang jomi khuble shi bon ba phi ice nam kluot man takasni nang tang ka regional blood center ringkat ke tim jong regional blood center ringkat wat manga ngi ya sotenat ngilong ni kemen bat ngi ngatrai ngilong ki ba don bok shibon bangin don ka association ne ka jing ya trekam ringkat bat fi ka ne ka NHYF ya manta wala don kumba shisnam shisnam arsnam bat man kapor ki juan penlong ya ka voluntary blood donation ang te pa Pasture Institute bat ngastenat shibon be yong iba es rapsang ba kani doktor mendai tang Pasture Institute nang ni syakmat nginyai penlong ki camp haman ki circle lane haman ki snong khnang ba ki brio jong ka snong kin kham su thu ya kani ka voluntary blood donation camp nga ai ngo nga sokmen shibon ya ka jing etre lang jong phi baro kha ngi ka participation ka support jong phi ka la ban bakan pen urlong ya ka jing thmu bat ya ka thong jong ka regional blood center bat kata ka dei bangin bangin rat ding khong ya ka jing dunas nam ka baar kolong bangin yo kerhai ya ka snam ka pasngai ka ba khot ka ba light na ki knyang jing pang bat ru ban ya rap ban pen sting bat ban ya rap ya kitu ki ba shitom kham tam ki ba don shakiri ki ba kham nong pendong am dei tang kata ka regional blood center ngani thoi fi ka te ya Pasture Institute ka dei ka regional ka dei ka blood center lani ka blood bank kabayarap iki blood yaki hospital amtang yaki private hospital kabadon haka ka sorjangi kayarap ru ya ka Ganesh Das ka civil hospital bat ru yaki blood storage center ki badon chapo sora chamairang bat shawai shanong kandong te ka jing ice nam jong phi man ka por hang te regional blood center kum ki nong wan ice nam mons ngobha kan jin te yarap yangi ban yarap yaki brio ki badon haka jing shitom haki hospital Uba Prestun Tensong, National Vice President ke NPP, ulapan ya ke Jingkershan ki ba ka Soyong Constituency, ban pha biang ya uba samlin malyang sha Secretariat jong ka Jylla. Ulong ki pat lembung ki ba wan sngap ki jingalang kring pat ba harang sken ban penjob sa shisien ya uni ukertong NPP ubala phet krat na ka seng HSPDP. Uba samlin ula job ha ka election arajar khatphra da ka tiket ka seng HSPDP bat menta ula yeng na ka seng NPP. Khubor jong pajba kedai Khubor jong play Hendrai ngayai baki weiru menta kilong lang kumju
menchua kiong dagabor pisa handrai trai ba samnin kasur pai ba kasur jongplay matar la penbot lang Dr. pai ba ni na don hasanda jongpi kai ke bang chukri san snem na du tia du dam hai ying asam nga ki san baje ngawan lai baje mestap hadu baki khun kiong ipai wan ne menin miet game tiap show nama pa ula it pala tigno soyong hem piasu radang parti National spokesperson ka Congress Pawan Khera ka khatlai tari urampang ula kran hakinong thok Khubor ha Congress Bhavan halor ki shipautli ki jingbam sab balalap ka Congress persha eka sarkar MDA kini ki shipautli ki jingkno persha eka sarkar MDA kilong ka jingklem udom jo ka assembly ka jingja bon ka pisa ha ka por jo ka khlam COVID-19 ka jingba me ka scheme ka muda nangta ka scheme sobhagya ka jingkhayi to yu doyong ka jingbam klop yu khaw bat kiwe de uni unong yalam Congress ulo ong ba lalap ya ka jingbam sab ka sarkar MDA amtang na ki breu kidon shabar ka sarkar hanrei wat kitu ki baya trai sinrop hapo jongka ulo ong ba don ki officer badai ban sha toket hanrei menta ki khun election panban kani ka jing aila penslur de kinong yalam jo ka sarkar MDA ya kum kini ki officer ka pen isai be kinong yalam ki NPP ki kwa bandang penjur sho ki kam bam sab haki por bandang wan ha ka Jylla ulaong ula kan tu kinong tap vote ka Jylla ban kentat mardor ya kum kini ki jing le jo kinong yalam ka sarkar MDA bat je de kinong yalam ki ba 4 don ki jing thobria hakmat ki pat ba my colleague Bobita ji and of course my friend and colleague Matthew, sorry for the delay. In every election, can I switch the mobile off and the mic off? In every election, whether you are the ruling party or you are in the opposition, what is important for the voter is to assess the performance of the outgoing government, of the incumbent government, based on the promises made in the manifesto. That's only too normal in a democracy. And the track record of the government, of the incumbent government. In the last 5 years, what have they done? What have they not done? What is it that they should not have done? So I was driving down from Guwahati to Shillong and I saw some hoardings of the BJP saying that we need to free Shillong, Meghalaya from corruption, from a corrupt government. He should first put his hand on his heart before he says anything. Before he opens his mouth, his hand should be here. And he should be able to look straight into your eyes. If he can do that, it's a challenge. He can't, then we'll enter into a conversation with him. Otherwise, I don't have any comment to make on him. His days are numbered. You can't be the judge, jury and executioner. We, from the Congress party, give a word of honor to every single voter of Meghalaya when we come to power. We'll ensure that the guilty are brought to book. Justice will be delivered. People will be convinced that what the Congress has said, Congress meant it. People who've robbed the people of Meghalaya won't go scot-free. That's the word of honor. Ka Catholic Managing Committee CMC juga blok di Umsning Parish kalala ban play ka yeng school hikai niam na kabanta ki khenna barin kabala ai nam ha kerteng Archbishop Dominic Jylla ha khat ar tari gurampang yakni ka school hikai niam lajer da ka Archbishop Dominic Jylla Catechism School bala od ribbon da ka kong Elina Jylla para trai Archbishop bala kur khud uso blay Pius Chadap u parish priest Umsning Parish Kinoyalam ka CMC Block D, kipen pawe ka jingsko ngu ya uso oblay Pius Chadap, ubala lam lenti ban penurlong ban wanra ya kanika skul hikai niam hapar Umsning. Ka CMC Block D kala penkub burom ki bahaying hasem jung Archbishop, ki bala don lang hakanika sngi, bad ki bahaying hasem juga kong Bertila Warjri bam kwa hedwaru blay, kabala ais ngo bahaya ka jaka syakabalang. Kabala ai nam ha i Archbishop Dominic Jylla Malakra. Nga kemen namar ba buon kisnam juga jinglong bendor sudah ada berkat bagi bat ila sania tumi bon bahagika
Korban ini kita mengorganisis kita ngapet bagi Jushania Telan. Dengan komen korban di para juri kong Elina Jylla ikon si persakurim di bishop di Indo dia baru kita para kaba kebun sin kaba tengku kam ni saya kedua bagi kong Elina Jylla badan hangnya kita siyeng jumi tengah lapoi siyeng arsin laisin Khubor dan ibu bishop ro te ni komen ba hila pulai ini Khubor ke koridor juki dan don kata ni kalau kita komen ba crowd na kontak kini ikon Kristen juga blok di juni bagi ia para juri bishop di persa by don lang ni tingi ai kumlei ke pangru ya ikon jong konvertila ba juri mo ila la ai simha ya kani ka jaka hangi ngada dokumen bahakum kini kipor kiba kini kendau ki jaka ki buta ki ramha rehane muslim jungi bon ha ki bre ki ba ai sumha ki jaka kamtam ya kini jongi ai kong batila wajri barakla no baba tip kertek tam shon ko ni la bian ila don sanoi ki jaka shong jiri ro baila ai tingila ti ila bundos betul bisa Sinabong kani hilang day school, hilang day yang manero ka school yang nangwa kita dan non sapun kita ikibre kita aja ka barang bro kita barang ay sumhas ka balang tengi kani kertu kerdo jong mulai try kendra dengan mulai ti barok kinokit ka mo yang belajar kerteng shu kalau na itu lo kita belajar kerteng shu balang korek ya ada lo nang mel ada belajar kerteng bahasa ini ba lo Sherman jong kani ya ki sister demi ya ki long treka balang kilong pa baki kenari barakon. Tinggi sengok komen babun kenari kata kene. Tang lagane kadong urukan nengun. Mo? Mana aku along pada? Rati aku along pada sunran non. Belum sister. Ya, belum sister kita. Belum pada alhamdulillah. Kita salam pada radin. Mo? Te nakalian juga menguparis pres yang mana gasneng kekerap, mana gasneng kekerap mana mesti berat lagi mas, ngasih berat lagi mas, nam tip sukuno bangkren, tambah don bokhi bah kita buat kat bohong bangga, dengan yang yolat don yang hijau, mana jika kamu lekat bohong bangga, tu kamu ngam don cakap kita kasih bangkren, don bokhi bah tiklam sengap berparu kat ke bangga keren, dengan yang yolat, kapan pau, bah kalau macam keman bakrau antri Kami apa dia dua bah, mau dua bah, nanti kita nguri belai, tinggal inu ayu belai, nak kentagan ni. Upop benadik, ubah kan real. Uang dan lain teli kijingma, haga juk kentang. Makanya gede dengan jika sekolah, tengok orang kita. Haga ketin pareng ke orang kawai, consumerism, kabar relativism, bat kabalai, atheism. Isim sudah baru kan, consumerism, relativism, atheism. But orang yang kentir, house name juga jingai. Good Catholic must be a well-informed Catholic. Kemudian Catholic bahasa, udah Catholic bertip bahasa hanya jingai. Usamla yakura MMA dan bestars emli na Meghalaya ulai yo ra abyang ya kanam lado hakajinga kun Delhi Open MMA Championship 8000 arpulai kabla long hanong ba Delhi ka khatway bat khat ar tarik urampang uni usamla ula penlim saungut kiwe pat kirang yakura kari India bat yo ra sendan ya kanam lado haka strawweight division hakani ka kenti ka ground and pound MMA Meghalaya hapo kajinga lam uba kores marwen kumu coach kalayalam laingot kirang yakura Udan bestars emli sanpu arkilo haka strawweight division gold medal. Kadba ujoni bortron haka bantamweight ula remno haka semifinal kumjuru u amos nongrang. Go for that shot. Yes, go for that shot. Pressure. Go for that shot. Sit kita spiski aja. Ya tapla. Stapler kita stapler. Go for stapler first. Go for stapler first. Stapler maka. Apa yang kita stapler? Stapler. Yes, go slide like slowly. Pada kitu ki Khubor la poicha bakot tar hadu bangin de champion Khublei Shibon.